clear tu zong zong te in zawa in chibai kabuk le vek cheuni ei zanin chu dampa bial by election lama e kain chem chaudor dona chim top tangin mar topa kain chem chaudor don ti na ni chu a chan chu dampa bial by election hianin boruak anei lian tran em maya zpm lampangin an official candidate turan puang to a tin MNF lampang po hianin voin September ni thum sang ni som ni panga khanin an official candidate tur an ron puang tarup maya MNF lampang hianin an official candidate tur an ron puan che hianin politics a hi a in tran chho ngal nin alanga group sang dampa bial by election chungchang chiar tur tam em maya engpo chun ta se ni china kan soyang khanin zanin chu engpo englek hole dampa bial lampanga i han thlok chho del teng o le chuanin beng varna hian ti hianin posaron siama beng varne na posaron siam hi ka chiar chuak thlap anga ka chiar chu zo hnulama hianin tlem te thu soi tur te po khom ve tin puwanal sailo vale Dr. Arlal Thangli na compare na te po kha kan nei nga tunge he dampa bial by election a hian tlingang tunge tlinga irin ti te po kha kan soi chho vele tura te po ngai taila a thome le chiarang beng varna rin tlunga sailo kha nawang chia ka en Dr. Arlal Thangli na dampa bial MLA by election lowom tura MNF in candidate atana anpuan MNF Senior Vice President Dr. Arlal Thangli na chuan dampa bial tu MLA nuna chanta pulal rin tlunga sailo chu nawang chia a en ani thu asoya chunzom tur kan nga hle ati Dr. Arlal Thangli na chuan pulal rin tlunga sailo khan kumsang ka zakua somriat paruka ram hnuai atanga alo chua khan uang chin avon nge ngal chat thu soin keipo in nawang chin ke enani trong trai reng thin mi te corona chung mi te chuan chunglam ronin an trong trai ranga katlin don le don lo chu an soi lo na chungin dingro min ti vek tin politics adang lambik na em chu an ho tu te thu ka hnial ngai lo thu asoi nationalism nun pui tu te somna nar theini in a in shelo ti soin Dr. Arlal Thangli na chuan engma chuan tur ka nei lowa kan mit tuit lamek min shu khul sak turin dampa bial mi pui ka som tak zet ani ati MNF Senior Vice President chuan ni danga in thlan tur nen a in ang lo hle ti soin kumsang ka zakwa somriat pasari atang khan MLA a tum som ka lo ding ve to a tun tum ero mit tuinen thu soi alo ngai ta a mumang te po ang rumin ka ria MNF le MNF ni lem lo te hne na ka soi du chu purin tluanga sul hnu la zo fel si lo te chun zomin Bangladesh nen border trade lama kan malak to na te hi chun zom tur kan nga hle a chumi ti thei tur chuan dampa bial mi pui khongai vote ka nge na ni ati tin beng varna hianin posaron siama kan sin kan soyang khanin voin September ni thum sang ni som ni panga khanin MNF in an official candidate tur an ron puanga chu Dr. Arlal Thangli na ania ti chuanin hemi te pani dampa bial by election na in fight tur hi result ka hrecha khop maya achan chu Dr. Arlal Thangli na hi Mizoram Chief Minister turatan po kai mi o mai kha ani tlat maya kaminga isan mai te jinga mi kha ani phatlat maya tin puwanal sailo po kaminga isan te jinga mi le zai thiam ka ti mai kha ania hemi te pani hi chu kat mi du ve te pani ania zena hianin thu soidan tur thiam har don khop in ka ria atu ve po hi ne na lo changse ke jo kalom pui dona achan chu ni china kan soyang khan kami du ve te pani kami ngai san te pani ani thlat ani chungtiang khop chuan an ni pani hi ka da sanga ta chuanin dampa bial by election a in fight angai ta thlat ani an ni pani in fight tur po hi tuna chang hen bo ruak hi om ngal hat maya engpo chun ta se Dr. Arlal Thangli na politics background na hi a puinget khop maya a politics background hi han soi ve hrim a thain ka ria tuna hen Dr. Arlal Thangli na hi
MNF General Headquarters sa hian Senior Vice President ni lai nia ti chuanin Trump ruk zat mai hi MLA alo ni to ni Trump ruk zat MLA ni to chuanin Trump khat kha kum nga ti nan ta pui takani mi mai ani lo ti kha a hriat khop me Dr. Arnold Thanglen he tin ama hi mi thiam mai ani boka ti chuanin cabinet minister ringot po hi Trump thum ngot mai kha cabinet minister an theini ani chuanin Trump khata kum nga ni chuanin Trump thum chu kum som panga ti na ni ro pui hla maya party dang tan chuanin Dr. Arnold Thanglen a politics background clear chuanin zam na tham chu ni eng bo chun ta se politics ania eng ma kha a soilok theilova kha chu an politics background mai kha ni ta ti chuanin Dr. Arnold Thanglen hi South Tuipui constituency atang khanin ding le ta khanin ZPM political party anron lang ve le ta khan ZPM political party khanin zelal pek lua football khel thiam mai kha official candidate kha ani ta ti chuanin MNF atang hian Dr. Arnold Thanglen khanita ti chuan sangni somni pathum South Tuipui assembly election result chu he hin ta ni sangni somni pathum zelal pek lua ZPM hi vote sanga le zali le somruk le pariat lai mai kha amwa ti chuan ama nai ber tu hi Dr. Arnold Thanglen MNF anita ti chuan ani hian vote sanga zathum somthum pathum lai mai kha mu ni ala chak tha het khop me ti chuanin an difference kha vote zanni le som kwa le pani in Dr. Arnold Thanglen hen zelal pek lu kha ane lo ni hei vote zanni le som kwa le pani in zelal pek lu kha ane lo na kha chete ni chumiom je chu Dr. Arnold Thanglen hi he South Tuipui constituency mi pui te hian an la du hle ti kha a chiang rang maya ma se zelal pek lu po Mizoram milar India milar ania football khel thiam mai ania khas kum sang ni somni pathum a khanin ZPM tan khanin chance a thalu tu ko ne a chan chu ZPM thlipui kha atle in atle ne mo Mizoram hun sanga ZPM thlipui kha atle khan atle a chan chu kha ZPM thlipui tle na chan kha engdang wang ani lo MNF political party kanin wangte INC political party kanin wangte le Mizoram hi mi thar hian hruai ve chin sim se political party thar hian hruai ve chin sim se ti du na wanga ZPM thlipui kha tle vakani chuta chuanin ZPM tangin zelal pek thlu kha tling chhotanal maya chuan heta hianin sangni somni pathuma Dr. Arnold Thanglen kha atlak to nuwa tu na hianin dampabial by election hianin MNF official candidate kha ani le ta ti chuanin dampabial hian MNF hianin engtiang chin nge sul nu an lo nei ti kha kan en ho le don ani ka source hi adikani chuanin hi chorin tlak tura ngai taila The Times of India ani ta ka source hi an enanga engtiang chin nge MNF hian sul nu an ron nei dampabial lampanga hianin an enanga sangni somni pathum dampa assembly election result hianin pularin tlunga sailo kha MNF official candidate anita ta khan vote sang ruk le zanni le som pariat lai mai kha pularin tlunga sailo khan amwa di chuan ama nai ber tu hi puwanlal sailova ZPM official candidate khanita ani khanin vote sanga zakwa somni le paruk kha amudor maya chuten ni chuanin vote sang ruk zanni som pariat le vote sanga zakwa somni paruk a difference chu vote za le somthum le panga chi ani avain thlau lo ve tru puwan la sai lo hi first timer ania sang ni somni pathuma hi chuanin pularin tlunga sai lo hi dampa bial tan chuan mi chak tak mala chak mai mi infit mai ania chuti chungpo puwan la sai lo wan pularin tlunga sai lo hati tak maya ava nei thaya hi thilmak nin ka ria achan chu pularin tlunga sailo te chu mi chak kan ti to khan china khanin mi chak mai la mi fit mai ne puwan lal sailo hianin vote zale somthum panga china hne lo ni ti chuanin sangni somni pathuma MNF in dampa bial kha an lata heta sangni le som pariata hianin MNF hianin sangni som pariata khanin an la vele ta dampa bial kha voin hi MNF in an la towa ti chuanin hun sangni som
pathuma hi chuanin result akha danglam dewa pulal ro biaka INC kha INC lampang khan dampa bial sang ni som pathum khan an la vele bok chutiani chuan hemi an history en hi chuanin dampa bial hi MNF thatna thin ani ti kha a chiang khop ma MNF in voi ni an la INC in voi khat ange sang ni som pathum thleng chau kha aron tilang ta the Times of India hianin chutiani chuan ni chinakan soyang khanin MNF tan bial hi mangai theina lai tam tak khawma ma se tuna chon game adang deuh hlek mai thei achan chu ZPM political party hi tuna Mizoram sarkar na phong vuan tu ania chuta chon pu vanlal sailo wale Dr. Arlal Thangliana politics background tha mai ain fight to na million palian ti jok ten politics a palian pani ain fight do na ZPM tan hianin chance om theina lai tam takomani chu nge ani kan ti chuanin ni chen kan soyang khanin pu vanlal sailo hi sang ni som ni pathuma avan doi jok atanga vote za le somthum le pangain pulal rin tluang sailo kha ne a khata kha chuan Mizoram sarkar tur la chian lo lai kha anita tuna chuanin engkim kha chiang thlap to Mizoram chief minister po ZPM political party tang pulal du mani ti kan chian vek to nuwa by election a hin pu vanlal sailo a ding non le sak do na avoi ni na tan ta chuanin engkim kha danglam deuh to mai thei Mizoram sarkar hi ton huwa chuanin Dr. Arlal Thangliana point chin kan soyang khanin politics background pui mai nia MNF hianin pu vanlal sailova king thla thei tura an mingai om chunte zinga mi ani ka ringa chu Dr. Arlal Thangliana he dampa bial by election an ron din tir dona angai nom khopin ka ringa dampa bial hi history and chuanin MNF thatna thin ania pu vanlal sailova hianin Dr. Arlal Thangliana hi anne le lawani kha chuanin pu vanlal sailo tan hi chuanin amol phau thlak du khopin ka ringa achan chu Mizoram ZPM sarkar to nuwa by election na MNF political party atangin Dr. Arlal Thangliana anne lo kha chuanin atan kha chuanin nge next MLA te po kha em don ma se hupur nei na khat toin ka ringa chu pu vanlal sailo tan hen tu na hin pressure hi asang don khop in ka ria MNF lampang han soi vele taila Dr. Arlal Thangliana hianin pu vanlal sailo hi lo ne lo ta po ni ta sela ani tan chuanin in soimam thei dan kha tam tak omani achan chu Mizoram sarkar lai sa ne na in beitur kha ania ma se pu Dr. Arlal Thangliana hianin pu vanlal sailo hi anne ani vai chuanin ZPM political party tan chuanin amol phau thlak khopin ka ringani chu he by election hianin next MLA election lom le turte poi thui takin a hrilin ka ringa Dr. Arlal Thangliana hian ZPM official candidate voi ni natana an pek pu vanlal sailo hi a keu theiani ngat chuanin kan Mizoram politics boruak hi chu adang lam dorin ka ringani chu lai tak chu ni ka nga hlel mai ne tuna MNF lampangin enge an official candidate an puang che group sanga mo soya hlo mai ne pu vanlal sailo anen ngan compare tiang khan tunge tling lawang ti vel te po pol te po lak ani na sa to ni chu angai nom lai tur tak chu ni ta eng po chun ta se politics a hianin eng ma soilok thei ani lawa politics chu zan khat thil thua danglam vek thei ania pu vanlal sailo tan po Dr. Arlal Thangliana hi ne thei lo turani bik lova chung tiang thau chuanin Dr. Arlal Thangliana tan po hianin pu vanlal sailo sarkar lai candidate mani se ne thei lo bik turangai na kha om bik chuang lovani chuwang chuanin hunin ala hrilanga he dampa bial by election hi Mizoram mi puin kan ngai ven tlang sia tunge chak lawang ti rongot hianin zan in thleng hian group a online chai hlomani eng po chun ta se ni chen video ti ra kan soyang khan Mizoram tan chuanin kami du ve te pani kami ngai san te pani ania tu po hianin ne na lo changse e chuanin kalom pui ani ti kha atop na tan kan soite ang le khati song khan zanin ta na video kan siam thei chu ni le phot ta se ni danga video thar dang lain kan mole thau don ne